Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rin sa zeme ko na pumangai dale. Zinai habai ke zing kaisrok damai ge nalziran kadai maza kuka ge muslim ma ka kulumbeki moske tingcho kulumbehi ge panului chi mak pako ne minahang krote selmedu kulumbehi ge ne gimina kapset ni leizai minahang badai ka hazam leiza salei. Aime gimite ze panulichi makboze Fulani nomadic herders korinkit ze lungbe bora numleize police investigation report na sale. Japan gadai go hagwang pui pezine Princess Mako zinai bai ke zengkas rok damai ge anui public me zai hagwang kiriaga me commoners zainda pagu college boyfriend ke komurudu kanchi bahgya teu gai dele. Princess Mako hagwang pui Mako zinai ne hagwang kiriago status lung i be zai ke he baga du dele za sale. Zinai bai ke zing kasrok damai ge krai be ge South Korea gu president teu gai pe pezine roteu pakong medu sogai luze pakring ting kam gai di dele za sale. Media gu sources na sa za roteu za tingkum react set le za sale. Civil Aviation Minister Sri Jyotiradittya Scindia ne zinai bai ke zing kasrok damai ge virtually online ne Shillong na Dibrugarh ka ke Limbagri ke Limbung somak cha direct limbete rahang pepai ju chu gai dele. Is a regional connectivity scheme India ka de ge Bombay pa bam aket na aket Bendri is state aket na aket Bendri ira Udesh ka am nakrik RAC Udan Government of India kangane katlobe ko dele. Sri Jyotiradittya Scindia Union Minister of Civil Aviation na saze Shillong zai kadai perege pabam ilang zai hulang babam eketele zai kadai perege chimdu chimlang babam dele za sale zai Shillong du anui hai menana chi zabam le India magu Scotland of the East se hai menana ku zabam le balam ana Shillong ge himlongo ibe zai caps tingchu ki ibe zai hadui gu hatia hu be bam le zai Shillong gu ziak ibe zai tisi ibe hai menana chi zabam le apo zegene kadai perege hai menabam tourist pabam ibe pira wang me wang heli chabam leize Civil Aviation Minister Jyotiradittya Scindia na sale zai Civil Aviation Minister na sa za karai beting ting kum chang na za krem dai ge a anui North East State ke Limbagri so babam airport se Sarogri na bam lei kane BJP government wang lu chang anui North East State ke Limbagri so babam airport proiming yo hang chang de lei za sale. Anui hai menana sezu makpensa Assam pui Tinsukia district ne zinai bai ke zengka strok damai ge media ge pechi gai ze panape adam prema tingkum himre ko na pe ze pachu United Arab Emirates kuat kdai ge rangkang lak na hang zugani lei zai pa ze Assam tingkum ko na changa wangrai lei ze sale. Assam pui ne media ge sagai ze panape adam prema ze human trafficking anui zemna do hli dete ze zoze puningu gang pabau di zela lei ze sale. Rajasthan State Udaipur ge private school ge lusi ka kate pui pezina Nafisha Atarine danai bai ke zing ka medain takmai ge India nai Pakistan T20 cricket thabege India ngamlak cha Pakistan ngamlu bachang ge Niraj Modi school ge lusi ka kate pui Nafisha Atarine Pakistan nai India T20 ngam thabege Pakistan na ngamni be pasui za pugu WhatsApp status kai ze school authorities menen chi ze click to ni le za sale. Aipo incident siak cha Jammu nai Kashmir ge India nai Pakistan T20 cricket thabege Pakistan na ngamlo bachang India ngamlak pe Jammu nai Kashmir ge lusina mene ngize punichu UAPA Unlawful Activities Prevention Act Indian Penal Code kangene case ka ge zela leje sale zai government na saze aime lusina me do government job tabam pe ramak leje sale. Pakanabe tuze kdei pere ye kan thoben sa sporting news mara sam news ne zeme ko na pumwangai dele. Manipur pui Tokyo Olympic ke silver medalist marit pe ka suibe weightlifting yang wangbe pui Mirabai Chanu World Championship title Tashkent ge bamrabe ndui ke zes nagene ze krusna sangbe bamrabe ge kadala dele za sale. Zai Assam pui Olympic bronze medalist Laflina Borgohain nai sif thapa lomenge Asian kadege medalist lubepe aiba Asian representative in the International Boxing Association boxing thakora medu World Championship mipu mina mipu midu aiba committee ge gyurhang voting page panai zila leize aiba committee na sale. Aiba committee ne saje mina hangim remadai nomination te gai dele chimeroge mina hangkaisna aiba committee ne good razai voting page Asian kadege boxing thabege pepeito rampi gule ja sale. Union Health Ministry gu report sai suije India ge COVID-19 rarit ne raja positive test pen me changkru ko nahai me daing kaite semedu positive test petele.
COVID kan ravagina idai di me recovery zinai teus sangkriming eu high squaring eu te set me idai di delay zaina ka teus India longge COVID kan ravagina idai di me recoveries plana teus krokuchum lakhim reming eu chang reaction chakuchum hachum zakrote set me idai di delay za sale Union Health and Family Welfare zai National Vaccination Drive gu report sai suize COVID vaccine re kablo no meteus kroa ketchakna lagria squeeze madai medu kablo delay je sale ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga delay pi guys an kingani malai indu to delay